Jela. Priča Hansa Christiana Andersena. Nekada davno u jednoj šumi bila je jedna mala jela koja se divila i zavidela visokom i veličanstvenom drveću oko sebe. Kad su jednog jutra drvoseče došle u šumu i posekle neka stabla, mala jela upita ptice: šta će se desiti sa njima? Roda, koja je proputovala svet, kaza joj: od stabala tih sazdaće jarbole za brodove silne što morima plove. Mala jela na to uzdahnu: da što pre poraste meh da mi je, pa da budem jarbol s kog se barjak vije. Dani su prolazili, a mala jela, zaokupljena željom da što pre poraste visoka, nije obraćala pažnju na sunce što joj je milovalo grane, ni na vetar koji joj je šaputao: uživaj u mladosti, ni na decu koja su joj se divila govoreći: gle kako je lepa ova mala jela. Kad su drvoseče ponovo došle i odabrale stabla njene visine, ali ne i nju, mlada jela se silno uvredila. Jato vrabaca htede da je uteši, pa joj reče: ona stabla seku zbog Božića, zna se, kući ih sad nose, da im sobu krase. Tamo će im staviti ukrase i sveće, brodove i mora ugledati neće. Jela se bunila kako je to nepošteno, a onda se sledeće zime drvoseče vratiše i na njenu radost zamahnuše sekirom po njenom deblu. S prvim udarcima sekire ponos što je baš ona odabrana brzo pređe u žal što nikad više neće vidjeti šumu u kojoj je odrasla. Jelu su odneli u jednu kuću i tamo je ukrasili svećama, jabukama, orasima i šarenim paketićima. Jela je zadrhtala od sreće kad su deca ušla u sobu i ushićeno dotrčala do nje, pa otvorila paketiće i pojela slatkiše okačene o njeno granje. Kad su se zasitila i igračaka i slatkiša, deca su se okupila oko jele da slušaju priču i niko više nije obraćao pažnju na nju. Nemoguće da je zabava već gotova, ne, sigurno će sutra sve početi ispočetka, pomislila je jela kad su svi otišli. Ali sutradan ujutru jelu su odvukli na tavan i bacili u jedan mračan ćošak. Šta se to zbiva, šta radim ovde? Čudila se jela. No, ovog puta nije bilo šumskih ptica da joj odgovore. Tu su bili miševi koji su je slušali kako sa čežnjom govori o mirisnoj šumi, o suncu što greje drveće i blistavom snegu. Prolazili su dani i meseci, a onda se vrata tavana konačno uz škripu otvoriše i jelu odvukoše dole u baštu. Sunce, pesma ptica, kakva divota, ura, zabava ponovo počinje, pomislila je jela videvši decu kako joj prilaze. Ali deca su kazala: gle kako je ružna, sva se osušila. Jela pogleda u svoje granje i vide da je sasvim požutelo. Onda su jelu isekli u cepanici i bacili je u vatru. Plamenovi su lizali granje što je pucketalo, a svako pucketanje bilo je uzdah koji je govorio: srećna ja sam bila, ali to nisam znala i nisam cenila to što sam imala. Drugari, ako se ove godine odlučite da novogodišnje ukrase zakačite na prirodnu jelku, potrudite se da to bude jelka koju ćete moći da posadite u svoje dvorište ili u obližnju šumu. Srećni praznici!